اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوان أكما سكنني أبا سلامك أنرنgi apa baraka kiri pangulukam Muhammad. Al-jannatu an'imuha saddu liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Na iya surga nan iya papenya mengengkari lalennar itu asokinin nawangan na punay tau masalawa ilan niya mapasalamae kuweto pamapabaraka mas ripangulukam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asannafang Allah Ta'ala wa maraja akka masewe na masarupa masih abtaliul imla bismillatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Upamulay iya kita nasaba asam nasak matan rena kuang marajae rigo engka kumakatay baraka may gae rianu kuranak bereange niya napabaraka kenge wa uthanni bihamdim mawaridu sa'igatun haniyah mumtadiyan minas syukril jamili mataya. Inapani upadapiri na sabab papodi-podi na iya apulingan narito malomo na pasang pininawa riga engka kumalay tonangang asukuru kamadecenge. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال نني مسلاوات أنرنgi mapas salamakta rita jarri sifakengi nasaba adiolo nenia apa mulangan tajasi matan lele pulana eri rupa malabi enenia alin romat tapae wastamni Allah ta'ala ridwana yahussul itrata at-tahiratan nabawiyah wa ya'ummu as-sahabata wal atba'a wa mawala. Nawil lawiri puang Allah Ta'ala riona matat nuyengi wijama pacinna tunasarye pamasinan niya asalamakan nanniya labbangengi sininna sabae anrang etong makacueri yengi kueto pasinin na tau marewangang yengi ritu wastajadi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah wa hifzan minal ghawayati fi khutatil khata'i wa khutam nawil lotoir yalena apatirawam mulai laleman nasay na matajang nani ya wilong toy sareku mangina litutuy kapol eri atas salangi وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا
ناظما من النسب الشريف قد على المسامع بحلا Naupal lembai rampe-rampe aja jingan nator ya masingnya ripasan rupa-rupae pada pasalipu makasitan nung abekaryae rigau engka kumatu ya bajran nator ya masingnya napa makasingenge daud cili ming kalingai ritu ripasan rupa-rupae pada atak katuna geno-geno riek bue poderi intama borngenge wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah Nawel lau tulung ria paulen na puang Allah Ta'ala nania awatang pasaw narito karena majapun narito de apaulen nania dito awatang sangadin ako manamiri sese na puang Allah Ta'ala Akfirillahumma kabarawal karim بعرف شذي من صلاة وتسليم puang bau-bau walalay kubur malabina turya masinmu nasaba bau-bau mawangi cermatama ibawuna Mompoe pole ripam masemu nani ya papa salamatmu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى Na iya riwatu mailona na pang Allah Ta'ala panasay hakiki tungat-tungan na turya masenge Naniya patalay tubo malabi na lolo nyawana Nasabat tapa tungat-tungan na rito Napalele ni pang Allah Ta'ala lauri onrong naradakye Iya narito parimana malabdi na pangulut na amina Dapat tanto nirito pang Allah Ta'ala pangulut na amina Mancaji indo nito ripile narito Wanudiya fis samawati wal ardi mi'amlinga li anwaring idhatiyah وصبا كل صب لهبوب نصيم صبا Nari angobiran nari langi eneni yari tanae Nasabarri tampuk na torya masinge Namarodani na tungkat tau marodani na karana cabarun na angin aja jingan na torya masinge وكسيت الأرض بعد طول جدمها من النبات حلالا سندسيا وأينعت الثمار أدنى الشجر للجاني جناء Nari papakai na tanaye na sabat tanat-tanam madu paru-parlimun ripurana na tujuh tika maita
na matasak manatona buah-buah na rokok na ajuk kajung ngeri tumailo empu tengi guana wa nataqat bi'amlihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah وقرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه namatik tona nasabar ditampuna torya masenge olok kolok na arakura isae nasabalila mapase sibawa bahasa Arab natapanyunyo manato na kadera rajana kapere na marutum manato na barangala na menandro watabasharat wuhushul masyariq wal magharib wa dawab wal bahriyah واحتزت العوالم من السرور كالسحمية nasi cat diorio ngamanatona olok-olok angka eri tomporok kasonan niari laburak kaso nasaudak manatona alange napakua asakunin nawangen namuka ritam punna toria masenge wa busyiratil jinnu bizlali zamanihi wantakatil kanganatu wa raibatir ruhbaniyah walahija biqabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi nari pacat diorio tona jinge nasaba acawekan nana wattu aja jingan na torya masenge nenni alesani mosona san roboto nama selem manetto na tau mulai ngilalen na rahibe na pada nabirit tato ni toko padis senenge acawekan na aja jingan torya masenge wa utiyat ummuhu fil manami faqila lana innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idha wada'tihi muhammadan li'annahu satuhmadu uqba nari poleina indok na torya masenge rila lepat tindro nari beritai yang makadai majapu ko amina mutampu inga pangulun nasinin na alange nanni atau kaminam malabbi asengi hari tu Muhammad nare kamu jajianni karena majapun nari tu mati pinari poji padimun rinna atirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadhim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwaffiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah na iyari wattu sukunana wattu tampuna torya masenge 20 turu pada toha ada masahoroy lele niripam masena puang Allah ta'ala ri Madina ambo nari aseng Abdullah
وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. Nang kay ngaritu ambok na polay dangkar ni tanasami nalepar ni Madina ria mure-murena iya naritu Bani Adi polay riwawangi an Najjar na ondo na pangulut ta Abdullah ria mure-murena siulam malasa. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي الصدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا na iyari wattu sukkunana wattu tampunna torya masenge asera ulanna turu pada to apat taro mawe na detto na namitta na le saddekana wattuwe naripolei ni indonna torya masenge riwanni rijadianna rimakun re senge Asia nanni ya Maryam nagauri si barri dua nagauri si bawarri dua telue ana wijadari woleri suruga agan nang riwan na amina gangkan na jadian ritu tonasri pamasen niya asalamakan rigau engkana kajang cari lakin latapana. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wala بجميع الصالحين
ومحيا كالشمس من كبدي أسفرت عنه ليلة ضراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء Rupa tapa poleri ko Muhammad kue mato saat tapan asoe wani patakap mancaji macaya nasaba atapa na rupa malabdina turya masingge wani aja jiganna turya masingge mancaji asokinin nawangar nisinin nato matapae يوم نالت بودعه ابنة عبد من فقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء يا نار السوء nalolongang ni pangulut amina atak gemurang Deenang kasewa makunrain lolongang ngiritu Najajian ni amina sewa anak masar lebih ina iya najajian ni pangulut Maryam Maulidun kana minhu fi tali'il kubri wa balun alaihi wa waba'u وتوالت بشرى والحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الغناء الصون جدي أنجي تريا مسنجي مسو السمان بندنا كبرئه ننيا برسang mengkai menandro nasi tola nama paca diorioe Mabiritangi aja jingan na tore tapie nasipato na asaw kinin nawange Hada wa kad istahsana al-qiyama inda dhikri maulidi syarif ya'immatul zawu riwayatin warawiyah Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam gayata maramihi wa marma Napa makasingang ngingasay sana andre gurutta to panritae atat tongang riwaturi rampena ajajingan nato nasarye pamasanan niya asalamakang Upapanga alabir panga napunay tau ang kair itu apa karajana ritorya masengi sipagang kagangkan na akatanan niya alatukanna Atirillahumma kabarahul karim بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية
إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه آذن النسنا والتور جنات نسري بما سنني أسلما كسيغاي إغانا غوصا في آد نني يمبتك جنة si kira-kira papa asri nabi ngena nani papa isri majapun nairitu toriya masinge tori pilena puang Allah Ta'ala nani tori tapin nairitu fazidatis samaa hifzan wa rudda anha al-mardatu wa dhabun nufus asy-syaitaniyah ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاء Agana pinang reality tuina langi si bawari sampean nampelai wiritu sininna setange nania punai inapsu setan nania natan ritoni wetoweng matapae sininna setaritan ritan rie riwattum menre nari langi colingi apatung bicaran nakuang Allah Ta'ala watadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumu zuhriyah wastanarat binuriha wihadul harami warubah naniya maddappetoni ritorya masenya wettowen maccayae natappa manattona nasabatta janna wettowen lompok-lompok naniya tanite na tanaharang wa kharaja ma'ahu nurun له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاع مكة دار ومبنى najaji nari tutur ya masenge nasiba waita jacarilla killa tapai salasana arunge kaisar ritana sami aganai taniritu sininna tau ang kaeritana Mekkah wan sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'anu syarwana samkahu wa sawwa nawe wattona salassa agarungan nadatu kisra riwanwai al-madain salassa kami namatan re naniya porewe naibu anu syarwan wasaqata 14 min syurfatihil uluwiyah wa kusira mulku kisra liyauli ma asabahu wa ara namarutun na 10 apa copokna iya rosalasae narpatona akarungan na kisra na pakua abatuangan na anut tujuengi nani apoleyengi ritu وقمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراك محياه napaddetona api risompai riwanuai parsi nasabat tompona ulat pumattapana naniya accayana rupa malebina toria masenge وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية
وجبت الكواكب موجي السجاجية نابيواتك المياه Namattitona tapparanna soro-sorongie pabbarahala eritana sawata Nang kairituri pallawangan nawan we hamadana nanniya kumma poleritana ajang Namarakko manattona sininna uwem putangeri lalan narekwae rowan wae وفاد وادي سماوته يا مفازة في فلات وبرية لم يكن لها قبل ماء ينقل للزمان لها نالبتونا لمپونا ونوي سماوتا نارigau engkana say-saytana rakkor ripadalloange Tenang kay ngaritu uway riolo wadding rica itigaron na tao madagkay Wakana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'rufi bil irasil makkiyah wal baladil ladhi la yu'dadu shajaruhu wa la yuqtala khulaa Nang kay ajajingan na to nasarya pamasinan niya at salamakan rion romarisangan niya narito tana Makkah wanwade nawaddiri tabang ajuk kajunna nadeto nawaddiri raddu sari-sari narito واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه Naryasi sa langit ang ajajingan na torya masengin niya ulan na kuweto paaso na ridwa talue pataro na anre gurutta to panritae na iya pataro masahoroe jajimi torya masengeri subun na aso na asining 12 umpona ulan Rabiul Awal di taug gajae taun nalawain na pong Allah Ta'ala tanaharang poleriak kasulan na wawamaylo esolangi wiritu atinillahumma kabarul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى Ganari pasusunari tutur ya masengeri indok nasyare are asona inapaniri pasusuri makun rere asenge Suwaiba al-Aslamiyah Iya purae na pamadare karya bula beri waktu angka na pacadiorioi riwatu angka na pacadiorioi abula benasaba aja jingan na torya masingin farda'atu ma'bninga masru'i wa bi salamata wa iya bihi hafiyah وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين صغار
Napasusui ritutur ya masenge si bawa anak orawane naria senge masro neni ya anak leng ria senge Abu Salamah na iya ritu suweba malada inapo jeneni ya napakalabi to nasarya pamasin neni ya asalamaka napurami meto ina pasusu pangulut taham satau ripojiye batina mariwangi agamae wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilayna minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah ila an awrada haikala garaidul ضريح ووراء nangkai to nasare pamma senenia asalamakan biasa datui indok pasusunna pak berenenia pakaian iya masat ina jayeng ngiritu gang karitingina indok pasusunna risurona amatengi lawarikum buruk ina panalam maritu qila ala dini qaumin alfiatil jahiliyah wa qila aslamat asbatal khilaf ibn munda wa haka kasewa pataro makkadah mata indok pasusunna masar ya gamana wawanna iya naritu kapere jahiliyai kato pataro makadang salamu inapa mate nape asari wi iyai asi salangenge ibnu mandasiba wana palele naritu thumma arda'atul fatatu halimatus sa'diyah وكان قد رد كل من القوم ثديا لفقرها وأباء inapasiri pasusu torya masenge rimakun rairia senge halimatus sa'diyah nang kay meroriolo degga gamay lomala indok pasusu karena akasia singan naritu فأقصب عيشها بعد المهل قبل العشية ودرس ديها بدر درٍ ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه agana teppa masagena na dalena halima rimon repurana na tuju akasia sing masaro na jolo na uwai susunna kue muto sana sen rupa-rupai ulau mutiara na pakku acinona na susu itoria masenge susu atauna nasusu toi pada burane nari susu abio naritu wa asbahat ba'dal ghuzali wal faqri ganiya wa samanati syarif ladaiha wasya wanjaba an janibiha kullu mulimmatin wa radiyah وطرز السعد برد عيشها الغني ووشاه agan nasogina halima rimon ripurana kasia si pupu nama comok manato na untana nania bembena nale samanato nampelewi halima sininna abalaen niya susai agan nalolongan ni halima asakinin nawange naniya upa area tuwa linona atirillahumma qabarahul karim biarti syadhim min salatin wa
تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء نئيا روتون لتكنا تنسريا فما سننيا سلامكم أمرنا فتتاو ritiwi nirindok nalawri Madinah inapalay supayman agan narapi ni pasuka na indok narionror riasang abawa ya regarim penabulu al-hajun fahamalatu hadinatuhu ummu Ayman al-Habashiyah التي زوجها بعد من زين بن حارثة مولاه agan nariya rupan nari makun rariya senge ummu Ayman al-Habashiyah iya napasya lain nabitta maddimon risibawa pangulut Sa'id bin Harithah وأدخلته على جده عبد المطلب فدمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه agana patteruni ummu Aymana torya masengeri nena ria senge Abdul Muttalib agana kaddauni appona napakku wario nammi kairitu nakkedama jappupun naiwi appoku iyai gau maraja Upepah tau pakalebi enginan niya marewangan ngiritu walam taskubi siba wuju'aw wala atashan qattu nafsul abiyah wa kathiran ma gada fahtada bima zamzama fashba'ahu wa arwah nade airehana engkana dereke ngengi turya masenge riwatu bacun nalupu eneni adekai na iya mi malewa napo ngeturya masenge uwe samsange ya naro nasabari nama aso nasaudeka walamma unikhat bifina جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله نعيا riwattu lelena ripammasen pang Allah Ta'ala nenena riasang Abdul Muttalib ria rupan ria murena ria senge Abu Talib sila surasina siamana ambokna faqama bikafalatihi bi'azzin qawiyyin wa himmatin wa hamiyyah wa qaddamahu ala an-nafsi wal banina wa rabbah agana kadekan dia Abu Talib marupangi anaurena nasaba atong-atong gangkan ana padyoloy anaurena na alena niya wijawijanna sibawa na pakasingin na piara naritu walamma balagasna 10 sanatan ra'ala bihi sallallahu alaihi
وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بعيرا بما حازه من وصف النبوة na iya riwayatuna rattena umurna terima sing 12 tahunna ritiwi ni sompe ria murena ritana sami nari ajapui nari panritana sarania ritalla bahira nasabak nang kaina torya maseng etan ratan ranen niya sipak adabinga wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullahi wa nabiyyah qad sajada lahu asy-syajar wal hajar wa la yasjudani illa li nabiyyin awwal nakdana bahira majapku iya utan tuangi riangkana iyae pangulun nasinina alange nenia suronai pong Allah ta'ala nenia nabin natoiritu nama japu pura mappa karaja irialena sininna ajuk kajunge nenia batue nade are anappa karaja ritu iya dua sangadinna komiri nabiye wa inna lanajidu nahtahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nur wa ala majapu ikang kilalangan ngiha sifat-sifat naritu Muhammad rikit tak manurung ngemeroriolo nang karipan lawangan na duway capak palip-palinna capat capurang anabingan majapu pura nasalawong iritu tajan niya nadiwawoto iritu wa amara ammahu biraddihi ila Makkah takhawufan alayhi min ahli dinil yahudiyyah faraja'a bihi wa lam yujawiz min asy-syamil muqaddas busra agan nasuroni bahira amurena toryama senge pali supay maritana Makkah nasaban naketau rengi poler Yahudiye agan napali suniritu paimang nadek nali wangi tanai busra poler riwan wae tanasami atirillahumma qabarahul karim biarfin شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه صلى الله عليه وسلم ويقوم بما عناه ومعه غلامها ميسرة يقدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه نيا riwattuna ratterana tonassare pammasan niya asalamakan umurna 25 tahun malalan nillah uritana busra dangkangan ngiwaram paranna Hadijah nagauru si bawarri turias si bawanganna Hadijah ditellai maisara tete
ngiwiritu torya masengen niya makade keng sinina anu na perluange fanazala tahta syajaratil lada sawma'ati nastura rahibin nasraniyah وعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارف وآوى ganna leppan naryawana sewae pongajuri sesena gerejana nastura panrita nasaraniye ganna riya jappuina nabita sallallahu alaihi wasallam ripan rita nasaraniye riangka nai sesana biari muka rele nai wajo na juga jungel lau cinongi witor ya masingnya wa qala ma nazala tahta hadhihi asyajarati qattu illa nabiyyun dhu sifatin naqiyya wa rasulun qad khassahu Allah ta'ala bil fadaili wa haba nakdana panritana saraniya dega gatole paryawana iya pongajue sisa-sisa sengadina nabi papunai sipa-sipa mapacing nenia suropura ripat tentuan ngeripong Allah Ta'ala nasabak palabir suku nenia pabere tenrigangka ثم قال لميسرة في عينيه عمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى Tinapani makkutana rimaisara makkada kagari duai matan ramacalla makkutane sikir-kira maelo ipinasaiwi tanra malin runna nabiye nari maisara makkadai iye engka agana manasana tentuanna panritana saraniye Rianu purana selo-selo iye rina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala limaisarata la tufarithu wa kum ma'u bisidqil azmi wa husnin tawiyah fa innahu mimman akramahu Allah ta'ala bin nubuwati wajtabah Nakdana rimaisara ajak lalu muewai masarang na angkalalo kumakinin nawato ngamewai si bawaritu Muhammad karena majapun naritu sesay tau pura napakalabi epwang Allah Ta'ala nasaba ada dengan niya tauri pile-pile naritu ثم عاد إلى مكة فرأته عديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلا Pinappanilli sutorya masengel lauritana Makkah ganna irita nari Hadijah mangolo rigau angkana pengulut Hadijah engke watwei rotu datu dari bolana ripallawangan na dua telu makun rai rilang nggak kami namatan rewe nang kedua malaikat rilebokna ulu malegdina torya masenge Cinongi wipole ripallana assoe wa akhbaranga maisaratu bi
أنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية Nabi rittayatoni haji jari lamai sarari angkana irituna itarik waero anu mapatak gajanna epupulale Nabi rittayato iritu anu ripu adang ngiripan ritana saraniye nenia papasenna ritu rialena وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه Nanapalicun ni buang Allah Ta'ala sarona adang kangenar itu si bawa napabarakakan atau waramparanna aganan nasenari sesena Hadijah karena nasengana nasabak matanna nenianing kalingana nasabak docilinna riangkana iritu Muhammad surone buang Allah Ta'ala la uriyaman tawe iya pura ripatan tuwe ripang Allah Ta'ala nasaba angawengen si bawa dipilih naritu wa qatabathu li nafsiha litashumma minal imani bihi tibarayya فأخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى Aganang manuk-manukan ni alena Hadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam sarekuam menginai mawi baun mawangin na tappe agana birit tayan ni torya masengye amure murena riak kata madecen na iya makun raya Makun rai mada cenge nama raja tahu ribuang Allah Ta'ala Agan pada nasi tujuh ini amure na nabi ta'akat tamade cenna Hadijah Nasabase semakun rai malabbi Naki agama nama kesing Naki waramparan nama tanre abbatiranna Yamananna wawangena pujimaner rekwa eropang kau kenge Wa khataba Abu Talib wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallahu bimahamida saniyah wa qala huwa wallah له نبأ عظيم يحمد فيه مسرا Nadutana Abu Talib sibawa Makkah Tobah Na poji-poji rito nasari pamasinan niya Asalamakan rimon ripura Nama poji-poji ripuang Allah Ta'ala Nasabab poji-poji madeceng Nakkedah na iya Muhammad na engkapang Allah Ta'ala punay wimati birita maraja naripoji-poji sinin na pangko kena fasawwaja minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila akuha lisabiki sa'adatiha al-azaliyah وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه
Ganari pasialan ato nasari pamasin niya salamatang si bawa pangulut tangadi jari amanna angka to magkada amurena angka to magkada anak buranena nasabam madiolome mengiukuk manandungan naritu nang kana Hadijah indok nasinina anak nang rusiye Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadin narya seng Ibrahim majapu pole rituri Mariatul Tibetiyah Akhirillahumma qabarahul karim biarfi syadhim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ala awfaqil aqwali lidhawil alamiyah ba'asallahu ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa'ammahum birahmah naiyari wattu sukkunana umurna tonassarya pamasin niya salama kepada 10 tahun turut pada toa patar mawe di sesena toke padis senenge rilanti niripuang Allah Ta'ala mancaji surori amanenna alangi mappacat dioriyo nendiya mappambitau kenapa lebangan ni menandro nasabak pammasena wabudi'a ila tamami 6 ashhurin birru'ya as-sadiqatil jaliyah wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhin adha'a sana nari pamulaina alantikan nasurona saban nipitong-tong etanaan nang ulanna nang kanari tutur ya masengi denan nipisang adin nang kamu iritu mata jang atau ngenna pada tola ata jangan subuh mata pae wa inna ma butidiya birru'ya tamrinan lil quwwatil bashariyah لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقوى وقواه naiyami sabanna naripam mulai nasaban nipi si kira-kira papa biasa sareku ammengi nabatto wajiwana nama tadde atin natari mai wahyue sareku ammengi ajan dari selengiri malaikat palatu kengengi alantikan nabi gang kana dek maku naulem pawairitu wa hubbiba ilayhi al-khala'u fakana yata'abbadu bi'ira'il layali al-adadiyah ila an atahu fi sarihul haqqi wa wafa nari papo jinari alena toria masenge masino sinoe nang kanari turi napo jiwi makasiwi ange goa bulu ehiro siare wandina gang kari polen nari turi panguluta jibarilu paturungang wahyu وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8
أو لثمان من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا Yanarek wairo ariasona senenge 10 pitu ompona ulan ramalang nang katumakkedah 20 na pitu ya rega 20 na apa ompona ramalang ya rega rua ompona ulam maulu naon roy talle rupa matapana ripasan rupa-rupa pada ulat tepue faqala lahu qra fa aba faqatahu gattatan qawiyan thumma qala lahu qra fa aba faqatahu thaniyatan hatta balaga minhu juhda wa gatta Nakkedana Jibrilu tabacai Nakkedana Torya masing deka pak baca ganari kadau nari pangulut Jibrilu nasaba akad dau maru inapa si makkeda Jibrilu tabacai Nakkeda si nabi tadeka pak baca ganari kadau si kakak dau mabdek kedua Gangkan na puso na bita na pagkuasa rona bate na pangluta Jibrilu kadawi Thumma qala lahu qra' fa aba faqadtahu salisatan liyatawajjaha ilaya ma sayulqa ilayhi bijam'iyyah wa yuqabiluhu bijiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa Inapa si makkeda pangulut Jibrilu tabacai makkeda si nabi aga ubaca nadeka pak baca aga narikad nau paimang sarekuam mengina pakasingiwi angolonna atinna Torya masing tarimay anu maelo eri patarimay yangi Nanatari manirito nasaba at tunro-tunro Naniya atinulurang sibawa na pahamadecin na rito ثم فتر الوعي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشادية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى Inapa ni mapat ku wahyu telu taung iya rega 30 ulon na sarekuang manginarudani pulana atin namin mauwi bau mawangin na wahyu inapa si pole pangluta Jibrilu paturungan ni wahyu iya narito makkeda pong Allah Ta'ala ya ayyuhal mudassir Laturi capakna Fakana linubuwatihi bitakaddum iqra' bismi rabbika syahidun ala anna la sabiqiyah Wattaqaddum ala risalati bil bisharati wan nidharati liman da'a Nang kairitu aturungan na ikra Paenre ipangkat na torya maseng manca jinabi Nang kato si aturungan na ya ayyuhal mudassir Penre ipangkat na manca jisuro Nasaba papaca di yori-yori sinin na tau na tampaye Attir Allahumma qabrahul karim Bi'arfin syadiyyin min salatin wa
تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه Dinappa isengeng alena torya masenge riwat takappo riwatu haji riengkane ritu surona puang Allah Ta'ala agan matapana anak tahu pole ri Madinah pura ripat tentuang menan ri puang Allah Ta'ala nasabariona وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه Ritau paimenai launi haji 12 orwane to Madinah na pada mata penari Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa pakengkani si bawa turya masengi asi janci rahasia inapani padalle supaya meri Madinah agan natallena agama selengeri Madinah nang kanawan wae Madinah mancaji accalin rungenna niya addak karena agama asal lengenge wa qadima alaihi fil 'ami ats-tsalits 70 aw 3 aw 5 wa imra'atani minal qabailil awsiyah wal khazrajiyah فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة surah natakappo siritorya masengeri tau matelue 70 yarega 73 angkato makeda 75 orwane 2 makunrai Oleh riwawangi aus nenia khazraj agan pada majanci narituri olona surona pengalla ta'ala maelo turusi parintana pengalla ta'ala nenia surona nenia mariwangi agama selengenge inapa ni napile nabita 12 orwane mancaji pangulu pole rimanandro fahajara ilaihim min makkah millatil islamiyah wa faraqul awtana ragbatan fima a'idda liman hajaral kufra wa nawa aganalik kadapuran nalawri Madinah syagaya egana to matappa na padan nasalaini wanwa ancaji gennasi kira-kira aporiori appalari pa pangatanging itau mabokorieng ya kaperekenge neni acacaing ngiritu وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه aganakke tauranni arakurai esa emakkarate ammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ri sahabatna masitta aganna pada sipekna mai lompuno itoria masenge
agan nari alitutui nari puang Allah Ta'ala polar yak kuragana menandro siba wari palapan nari tu وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوا بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثا Nari palalo na torya masing malit ke dapuran lawri Madinah agan nari jagay nari kapere risaliwan na bola na sareku am menginaw no iritu agan asuna torya masing pole ribolana inapa na guguri labutana ulun na sinin na kapereta jengeng iritu nade are gaset dimiseng ikuritu nasaba pada memaitin rona wa amma gara sawre wa faza siddiqu fihi bil ma'iyya wa qama fi salasatan ta'mil hamaim wal anaqib hima adanat taruna lawri goa bulu esaur sibawa pangluta Abu Bakar naonro nakoro telung aso telung peni napole na jangan-jangan masaran niya garangkang esaur tujun na babana goae carekwam menginade napituai pasapana nabita makkedai katahurilalan nagoai thumma kharaja minhu lailatal isnaini wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah wa ta'arrada lahu surakatu fabtala fihi ila Allah wa da'a inapanim masupole rigawae riwanninna asenenge nangudul lawri Madinah rigaw angkanat tonangi tonangem makasing murari pasadiang ngengiri panglutta Abu Bakar nari lelun natorya masenge riorwane riasenge suraka gangkan nari sekekikoriku aganat dararin nabit tarifuang Allah Ta'ala wasaqat kawaimu ya'bu bihi fil ardi sulbatil qawiyah wasa'alahul amana famanahu iyyah aganat allam nagarigi ajena anyaran na lasuraka kurita narakkoe na matadde narillahu asalewangan na lasuraka aganaripas salewangan naritu attirillahumma qabarahul karim bi'arfi syadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dhatin wa sifatin saniyah مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam masar suku ancajingan niya ampe kedona topunaya sifat-sifat matanre nenia sak malebi lalu tengah ke tandrena maputi mata serupa ulina reletan rele laure macela-cela malawasi 77 dua matanna makerama ninga dua matanna kinca si 77 bulu matanna majap puri wereng atur ya masing amai ruseng ridua yanin naritu مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعد حديدا بن حسن العرنين أفنى majaras 77 atu isinna malawas 77 tutuk timunna akasingenna corana iwe naritu malawas 77 apa kapena punai nga alin rotepu kuwe mato saate pungenna ulemat tapa eriwan nisukuna samarau 77 duai pilina iri tatak kajoa joy rilalena patik kasengkinana torya masenge saisanna tan renrekenna kasingenna tarit-tarinna congko-congko ingana بعيد ما بين المنكبين سبت الكفين ضحم الكراديس قليل لحم العقب الكث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشعمة الأذنية وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور وعلى mata jasi 77 pallawanganna duai palip-palinna masomek 77 duai palapolimanna mata lapat temum pukunna manipi 77 duku amputuna mawaros 77 janggona maraja 77 ulunna na iya weluwana torya masenge silampu iya dua eloe daud cilinna nang kawi pallawanganna palip-palinna torya masenge cak pacap purang anabingang majapuna solowongi wiritu tajang nani anak diwaboto iritu wa arakuhu kallului wa arkuhu أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحت من سبب ارتقى نايا pusana torya masenge kuto maniha abunne na pormata lulu mutiarae na iya bauna pusan naritu torya masenge masorwangi pihana iya bauna minyak kasturiae nang kana torya masenge senre-senrengi watak kale malabina riwattu joppa naritu saman nayat turut-turut kole ritanete nalahu ritana malompoke وكان يسافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويدها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويضراه
nang katoi merotur ya masengem mewe majama taunewa esidupa nasabali malabina agan nalolongan nikuritu lima malabina riyamanan na asoe bau cerem makemapulanae wangina nani ana patoppo iritu lima malabina riyasna ulunna ananae karena akamase agan nari ajapuina bate akkarawana ritu ripallawangenna ananae nataruwangi يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه Ajarilla killana rupanma malabina tore masenge pada toha carilla killana ulat tepu matapa eriwan nisukuna napoa dai tau sipa engiritu de uwi tariolo nannia rimunrinna pada padang ni akasingan naritu nannia detto tommi tairilekuae Attirillahumma qabrahul karim biarfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه Engkai merotor ya masenge tau matan resiri Nania marajapa katuna ale nama totor ya masenge jai jai ila pikadena Ale nama to tepang pakaianna ale namu to pera isusun na bembena naula muto itoria masinge atitengan na lisabolana nasabala lepat tujue nania nama semutoi nabita pakere nania miskinge nania newa muto institudang menandro Nania nasiarai mutoi nabita to malasana ritu anrang na patap bawa mutoi nabita to mate na manandro nade are anatunay vitore masenge pakkere na panrasa-rasa akasiasingan nania amalare ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه Nania na tarima mutoi na bitta tuntu na tomat tuntu nade arenga na pasidup pangi na bitta sewae tau na saba anu na cacae Nania newa mutoi si jopan na bitta to kasia-sie to punai akatanga Nade arenga nama kasingang itor yamasenge arung de tapna
nanniya nagalli winabitta nagalli puang Allah Ta'ala nanniya napuryoy puang Allah Ta'ala ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداء Engkatoi merotor ya masengetin rosiwi sahabat nari watu jopana nanapu adai palinoi yakka alat kakku karena tinrosiku malaikat ruhaniya nato nangi mutoi tur ya masenge untai nanliya anyarange anrange bugalai kueto pahimare Kueto pahimarana datuange saisanna arumang kau ori alena wa yasibu ala batnil hajar min al-ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu dhaban fa abaa nang katoi merori saisan na wattuwe nasallaki babbuana batu na pakua lupu na majapuri wereng nyari tu patimpa na gaddon na tanapitul lapie nanniya purari ramatoi ribulue majapuang keritu bulue mailo mancadi ulaweng nate yaritu وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية ويتعلق أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمسه ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى Nanniya angkay tore masingit tatangi ada sia-siae na napadyolowi tawe na iway sidupa na sabab berseleng nanniya angkatoy merotor ya masingi pelamperi wisam pajangi na ponco kiwi katoba jumae nanniya nasar matoy na bitta masena topun na iya alabirang nanniya napakalabwi mo to ito punay sipa apalalong nanniya makbunga-bunga mo to meron na bitta na de are ka na po aday riwat tumakbunga-bunga na sa ngadin na tungapa napuji pong Allah Ta'ala nanniya napuriyo erito وهاهنا وقف منا جواد المقال عن التراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى nakuniye magangkarikeng alaringan na adae ada ripasin rupa-rupae anyara ripagdetang ngeri acona nanniya nalattu kitoni kedo kallan atau marokieri lalenna padang manesa-nesa pagangkan naritu Altirillahumma kabarahul karim bi'arfin syadihim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya man idza rufi'at ilayya kuful 'abdi kafaa
tabbolo engi ala bonna nasabappa bereten rigangka puat terima engi parelaun atau pataraka engi duailinan namarelaun ya man tanazza fi dhati wa sifatihil ahadiyah an yakuna lahu fiha nazair wa asbah puam mapacing esakna nenia sipa asewangan na poler yasen asitanggaran nenia asen rupa-rupanga ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah ya man la yurja ghairu wa la yu'awwalu ala siwa puang matung kekiengi sipang arada kengenen niya akad dengengi puade gagari lainai wading rionro imapurenu nenia melau tulung sangadin aku mibawarni alena ya man istanadal anamu ila qudratil qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahda puang non roia tawe mappesonaria paules simatana nania natiruangi nasaba palbiran natau melawe apatiruang nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudasiyah allati aza'at min zulumatis syakki dujah kielawi ki puang nasabak tajang apati rawatta iya pale sangengi petak kapena abata batange wa natawassalu ilaika bi syarafiz zatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwalum bima'na nariala alatu kalau risese arajamu puang nasabang alabirna pangluk ke Muhammad nabi pacap purenge risese nalai renge pamulang risese na hakikiye wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah nania nasaba wijabi jannator ya masenge padae wetoweng asalewangen tori pancajie nania lopi asalama kena anrenge alep kena wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah nania nasabak sahabat napun naye apati ruang nania alabireng iya pada palawengi watakale naribuang Allah Ta'ala si kira-kira tuntuk ipal lebih resi matai pole ribuan Allah Ta'ala wa bi'amalati syari'atihi ulil manaqib wal khususiyah alladzina istabshiru bi ni'matin wa fadlin min Allah nania nasabat tautan derengi agama na puang Allah Ta'ala kunaiye sifat-sifat malebi iya
pura dipacak diorio nasabapin pinyameng nenia palebih rapole ribuang Allah Ta'ala antu wafiqana bil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjiha li kullin minal hadirin wal ghaibin matlabahu wa munah majapku inriki kuang riada dapat tujue nenia pangkau kamade cenge nasi bawai ati ikhlas nenia pasidup payang ngitau angkai hadere nenia de hadere akatana nenia minasanna wa tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiq lana minal amali ma bika zananna nenia palapati puang pole repassiona cinna ina pasue nenia lasa atie nenia pasidup payakit koramay aporanutta iya rika pangeri sesemu iya wadding ngeri lolongan wa takfina kulla mudali hammatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwa'ahu hawa nenia sampai ngakisinin nasusai nenia abalae najamu pancaji kisai satau ripakatulu-tulu ericinna ina pesunna wa tudaniya lana min husnil yaqini qutufan daniyatan janiyah wa tammu anna kulla dhanbin janaina nenia padape irik koromai dece kapange namalo morigesa nenia riutang nenia lolor kisinin na dosa pura eri papole wa tastura li kullin minna aibahu wa azrahu wa asrahu wa iya wa tusajjila lana min salihil amali ma'azza nenia sampo ngaki acacangata nenia alemangata anrenge atap pada pireta kueto pa atap pa uleta nenia lomoyaki papole amalak madecenge iya masagala lolongan naritu wa ta'umma jam'ana hadha min khazain min 'ikas saniyah birahmatin wa maghfiratin wa tudima 'amman siwaka dhina nenia palebangan ni ada pungata iyae pole rigadong alabomu nasabapam masih nenia adampeng namu pandan nungengi asogiran nari pumpelai wirilaimwe Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqaman wa maziyyan wa likulli rajin ma ammalahu bika wa raja' puang majapku kamu pancajingan ipangka matan renenia martaba malungi-lungi napuna itong katungko tau marilaw enenia nalolongat to ya puranuna tungka tumapuranu erisisemu wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal ladunia fahaqqiq lana ma minka rajauna
nama jepu to marelaun nariko puang rego angka tapurnui paberesi matamu jadi rimakuan nanaro pasiduk payan ni anu riburan nuenen ni akipu minasae boleh risesemu Allahumma aminir rawati wa aslihir ra'ati war ra'iyah wa azimil ajra liman jala dhal khaira fi hadhal yawmi wa ajra puang pasalewangat ki pole riselenge nani apa de cengi wito maparintai kueto patori parintana nani ata para jaiwi apalana topo polengi ai de cenge hilalanna iya assoe Allahumma ij'al hadhil baldata wasair biladil islami aminatar rakhiyah wasqina gaithan yaumun siyabu saybihis sabsaba waruba puang pancajiwi iya wan wae nanniya sininna wan wan nasallange salewangang nama senang akatuangan nani apa nurung kibosi pamase lebang ngingi tanah mariawa inani tanah maria se waghfir lina si hadhil burudil muhabbaratil maulidiyah Sayyidina Ja'farin man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama Naniya ama pekang itau kerangeng iya kita rampeng maulu malabina torya masenge ya naritu pangulut Ja'far al-Barzanji وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقرنبين مقيله وسكدا Naniya patantungan ngiritu alabang nasabakmu pakawe nairi alemu naniya aretoi anu napurenu naniya napuminasai Naniya paonroy si bawa tau marape risesemu wastur lahu aibahu wa ajzahu wa asrahu wa iyyah wa katibiha wa qariha wa man asaka ilaiha sam'ahu wa asqa Naniya sampungangi acacanna naniya alam mangenna anrange atap pada piranna kueto patap paulena makutoro tau moki engi naniya to baca engi anrange sinina tau to maningi engi اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود علا puang akkamasekin naniya apa salamaki masarri panguluk kang Muhammad naniya wijawijana naniya sahabatna kueto pasininna tau tulung ngengi naniya mariwang ngengi si pongerdi belo-belo inna daud cilie pole risipa-sipa maladina ritu ipasan rupa-rupa pada anting antir ye bue poleri inta jamaroe
Nanni ya si pongeri belo-belo inna arona addo asam malabdiye nasabak geno-geno majjirenge intanna wa afdalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Na iya masar labbi pamasanan niya masar suku asalamakan nasari panguluk ke Muhammad pacapuran na nadiya niya suroe nandiya nasari wijawijan na kueto pasahabat na yamanang mapacingi puam malabdi polerianu pada nasipak-sipak tau mapat duae nania asalamakang masari wisinin nasuroe na iya papojie na punai puang Allah Ta'ala puan nasinin na alange Allahumma salli wa sallim wa barik